Ibyiza nanone kuri mwebwe mudukurikiye reka mbabwire ko guverinoma y'u Rwanda ivuga ko biteye ikibazo kuba SADC na MONUSCO bikorana na FDLR yiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kuba ingabo z'ibihugu bitandukanye zaragiranye amasezerano n'ubufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibazo biteye ku Rwanda, ariko ku rundi ruhande kuba bakorana n'umutwe ufite intego yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda wanabigerageje inshuro nyinshi cyane wanabikoze unabigambiriye bityo biteye ikibazo. Ati ntekereza yuko ndanahamya yuko ari nacyo kibazo guverinoma y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko kigomba gukemuka. Ibi ni byatangajwe umuvugizi wungirije wa guverinoma arimo kurarinda mu kiganiro cyihariye yagiranye n'itangazamakuru. Iki gitangazamakuru rero akaba yagihamirije ko arimo kurarinda nk'uko yabivuze ati uko bafata ubufatanye bwa RDC na SADC igisirikare cy'u Burundi MONUSCO n'indi mitwe irimo FDLR. Yasubije ko iki kibazo cyavuzwe bakabanza kandi guhakana ko abo ba FDLR nta bari ku butaka bwa Kongo. Abayobozi bakuru batandukanye b'iki gihugu bamwe bakavuga ko ari abantu bashaje, abandi bakavuga ko nta ngengabitekerezo bakigira, abandi bakavuga ko ari abantu b'amabandi bari aho ngaho. Ati bamara kuvuga ibyo ngibyo ubwo FDLR abayiyobora ati nabo bagamagara ku maradiyo mpuzamahanga bati turahari, turi hano, dufite intwaro. Bo bavuga ko ari ukurinda impunzi n'uburenganzira bwazo. Perezida wa Repubulika aherutse kandi kuvuga ati naganiriye na mugenzi wanjye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama runaka, ati ndamubaza ntese uzi ko aba FDLR bahari? Abanza guhakana. Ati uhakana gute kandi uzi neza ko baraha? Ati naba bafite ahantu runaka ati bashyizeho bariyeri basoresha. Ageze aho arabyemera nk'uko abigarutseho. Ale mukurarinda rero akaba yagize byinshi cyane avuga kuri uyu mutwe. Yakomeje agira ati ibyo rero byo rwose ati biteye impungenge kuba igihugu cyaragiranye amasezerano n'ikindi gihugu ati n'undi muryango mufatanye bavuga ko bugamije kugarura umutekano muri kariya karere. Ati hanyuma hakaza hiyongeraho n'umutwe nk'uwo bizwi neza ko ubu bugamije gutera cyangwa se guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bizi neza ko washyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ariko ugasanga nta kibazo biteye. Ati yuko bafatanya n'ingabo za leta n'izo ngabo ati zindi zibatera inkunga. Arimo kurarinda rero akaba yahakanye imvugo yuko ibyo bihugu byose byavuzwe haruguru byivanze mu ntambara ihuza inyeshyamba za M23 na guverinoma ya Kongo, kuko ngo byose byagiye iyo ku masezerano y'ubufatanye hagati y'impande zombi nk'uko yagiye abigarukaho. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda akaba ari Ale Mukurarinda rero avuga bati mu by'ukuri biteye impungenge zikomeye cyane kuba igihugu nka Kongo cyangwa se n'izi ngabo za SADC na MONUSCO bikorana n'umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse kandi bakaba bakomeje no gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu yandi makuru, Romania yemeje ko M23 yakoze mu bacanshuro bohereje muri RDC. Guverinoma ya Romania yatangaje ko hari babiri mu bahoze ari abasirikare bayo baheruka kwicirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi barakomereka. Byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Iyi minisiteri yavuze ko usibye abapfuye hari n'abandi bakomeretse ndetse umwe muri bo akaba ari hagati y'urupfu ndetse n'umupfumu. Guverinoma ya Romania ntigeze kandi isobanura uburyo aba baturage bayo bishwemo. Gusa ikinyamakuru Romania Journal.ro yacyatangaje ko abapfuye ari abahoze ari abasirikare ba kiriya gihugu bari baroherejwe muri RDC mu rwego rwo gutoza ingabo z'iki gihugu. Cyunzemo ko ababo baba barishwe n'inyeshyamba za M23 ubwo muri iki cyumweru ngo zari zihanganiye umujyi wa Sake n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano kandi bivuga ko yaba M23 na FRDC batakarijemo ingabo nyinshi cyane ndetse kuri ubu biracyari ihurizo kumenya ugenzura uyu mujyi wo muri teritwari ya Masisi. M23 imaze igihe ivuga ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo bahanganye ririmo abacanshuro b'abanyaburayi. Romania ivuga ko byibura abacanshuro b'abanyaromania babarirwa muri 20 maze kwicirwa muri RDC kuva muri 2022 ubwo ababarirwa mu magana bajyagayo mu rwego rwo guha ubufasha ingabo za kiriya gihugu. Televiziyo yitwa Pro TV yatangaje ko abanyaromania babarirwa muri 900 aribo bari muri RDC ndetse iki gihugu kikaba gihemba buri umwe $5,000 ku kwezi. Umuvugizi wa guverinoma ya Romania yatangaje ko iki gihugu ku ruhande rwacyo ntaho gihuriye n'abari y'abacanshuro ba RDC keretse kubyerekeye ubujyanama nk'uko uyu muvugizi w'igihugu cya Romania yakomeje kugenda abigarukaho. N'amakuru menshi rero akomeje kugenda avugwa ndetse hari amakuru avuga yuko u Rwanda ruravugwaho rero ngo kwibikaho intwaro zihambaye mu kuguranya ibitero bya drone.
u Rwanda rwiyongereye ku bihugu bya Afurika bivugwa ko biheruka kwibikaho intwaro zo guhangana na drone za Skyster ndetse na Feldictel zakozwe na sosiyete yo muri Polonye Advanced Protection System. Ni intwaro zakorewe gutahura, gukurikirana no gusenya indege zitagira abapilote zibangamiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu. Iki kigo rero ni system rero ihuza za radari za 3D, gufata amashusho n'amajwi na application yo gutanga amabwiriza no kugenzura ikirere ndetse no kurwanya ibitero bya drone. System ifite uburyo rero bwemerera uyikoresha guhitamo ibice byihariye akoresha bitewe n'icyo ashaka. Iyo intwaro rero ihambaye kandi ishobora gukoreshwa mu bihe byose, nihaba hari ibihugu byinshi cyane, ndetse kandi ishobora no kuvangira itumanaho rya za drone. System ya Field CTR ni radar ya 3D kandi niyo rero ishingiro rya system ya Skyster yatunganyijwe kuva kera na APS kandi ikoresha icyo bita algorithms igezweho kugira ivumbure, ikurikirane kandi ishyire mu byiciro drone. Radari ishobora gutandukanya kandi inyoni n'indege zitagira abadereva, gukurikirana drone nyinshi cyane icyarimwe, kumenyesha mu buryo bwa 3D ahantu drone iri kandi ku gihe nyacyo, nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. System rero ya Sky na Field zageragejwe kandi zemezwa n'umuryango wa leta y'Ubwongereza CPNI, ikigo gishinzwe kurengera ibikorwa remezo by'igihugu, kandi zagurishijwe ku bakiriya batandukanye ku isi mu Burayi, Burasirazuba bwo hagati, Aziya na Afurika. Urubuga rukunze rero gukora inkuru ku gisirikare cyo muri Afurika military.africa ruvuga ko u Rwanda atari cyo gihugu cya mbere cya Afurika gitunze izi ntwaro zo kurwanya drone. Muri Mata 2022 APS yahaye igisirikare cya Cote d'Ivoire systeme ya Fred na 3D Mimo, n'amakuru igisirikare cy'u Rwanda kitaragira icyo gitangaza, na cyane ko kidakunze rero gushyira ku karubanda byinshi cyane ku bijyanye n'ibikoresho gitunze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi ANR Goma, akaba yamaze gutabwa muri yombi azira M23. N'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ANR muri Goma n'abamwungirije babiri bafatiwe Goma boherezwa Kinshasa kuva ku mugoroba kwa kabiri tariki 13 Gashyantare 2024 ku mabwiriza ya General Christian. Umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare Ikintambo ari naho rero bafungiwe, nk'uko amakuru agera kuri scoop rdc.net dukesha inkuru abitangaza Fabien Mwemwe. Akaba rero n'abamwungirije bombi, umwe ushinzwe ibikorwa n'undi ushinzwe ubutegetsi, barashinjwa gukorana n'umwanzi ari we M23. Ariko iryo tabwa muri yombi ryagarutsweho n'ibitangazamakuru byo kuri internet mu gihugu bivuga ko ryatangiye kuzana igitotsi mu mikoranire y'inzego zombi z'ubutasi, urwa gisirikare n'urwa gisivili. Muri ANR bivuga ko aba bashinja Christian General Ndawel kutubaha ndetse no kudafatanya n'ubuyobozi bukuru. Bavuga ko rero yarakwiye kubanza kuvugana na mugenzi we uyobora ANR. Uyu ngo rero niwe wagombaga guhamagaza Kinshasa abo bakozi be bafatiwe Igoma, akabanza kumva ibyabo mbere yo kubashyikiriza ubutasi bwa gisirikare. Hanyuma muri ANR bavuga ko umuyobozi wayo yatunguwe n'ifatwa ry'umuyobozi wa ANR Goma n'amwungirije, ku buryo rero ngo havutse icyuho cy'agateganyo ku rwego rw'iserivisi y'ubutasi. Umwaka ushize urwego rw'ubutasi bwa gisirikare nabwo rwataye muri yombi abayobozi ba ANR na DGM, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka i Bukavu, boherezwa i Kinshasa. Abo muri DGM rero bamaze gusubira mu kazi kugeza magingo aya ngaya.